Imana iramarika jewe ikibazo aje kubaza madamu wanafunzwe guhera itariki 16 z'ukwezi kw'Icyenda, ariko ikibazo madamu afungiwe wanje naco nzi cy'ubwanje kubera ko itariki 21 z'ukwezi kw'indwi muri debire kweteye niho umupolisi bitanza Imana yatwara yaza muri wanje atariho ndi asanga abana ikibazo dufise ni kimwe ni bangaba y'Imana Ramadansi akuvuga ko hari umudamu tubona muri kategati yitwa Gadeberti akuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu yagiye kuyitwara muri Beseri imutanga yarandefanye itwara n'umugabo komito atwara maze gushikayo yavuze ko yewe n'uzirwanisha ndabigenda no kuranga izuba riva pana maze abantu ndabizi kandi ko nabo nyene ngomba kubaganda ko kandi n'umusoma w'ijuru mugabo upete abatu byemeza ntabyo baza iyo dossier aje bahera mu kwezi kw'indwi itari cy'icenda mu gitondo rero nazo gutegera mu mirimo ya misi yose ngeze ku munsi ndumva umudamu arantelefone ati naho ugiye burya bampamagariye abapolisi ko ndabatwaye imirayi tena telefone moto ansubira muhira suye muhira nta mupolisi nabonye muganga mpagarara imbere y'intembo kuko mamoga n'abakaba nkajya kuri cya gihome umugabo wacu arasohoka wa mudamu nambwira ati abapolisi nahamagaye babwire baze kugira ngo nukute muri byanike bahamagaye umupolisi ko ari Nzabimana yitwara uyu mupolisi amaze gushuka ni ukuvuga ko yambwiye ngo bavuze ko umudamu wawe yabatwaye umuyaye jenda ugateywa rero mu bintu by'inyunga ibintu bitatu nta mugore nkoresha nta muyaya nkoresha wewe ukabona ko hari umuyaya ngaha hari mutoye mubaye ibisigaye nta muyaya nkoresha nabo nyine bashaka kuvuga muhiri wanjye umugore w'umuntu agashaka umugabo ngo mukubita ikofi mbakazi umutukazi utumere nabwiye ko araterwa bakaba baje kugira ngo babane muri Kongo bivuge uruze umutekano ndasabye hano ndenga wewe ukabona umuyaga ni mutoye ekora cyangwa ati ngo tubiyeze ngere dukora no kuvuga aho uwo munsi bagaruza itariki 20 isaha 4 iyo muyaga wabo ababaye batubye ati kujya ntihajya mu rupango no tubona jena nabwiye mudama ati rero byose ngira bari bagiye kunyegeza ku mararo yabo mu ngenga kugira ngo babone yeza ku bantu b'abantu bano babo sibo ibyo shajanye mugabe isaha 2:45 z'ijoro bafashe wa muyaya wabo baramusora baramusorera no kwari wahe akora kuri position ngamukati bamujanayo umupolisi nyina cha telefone ashobora kazi tugira rero wabo kozi namutowe shebito kandi yaguze ati none muremenewe bamutaha ashamukubira kumwa muyaya cha arara kuri position itariki 20 mu bitwa bisahi niwe yazenze gusirikana byo mu polisi kwa kuri position deni ambaye mkaza na mko yakukana kama ndani upenzo ntabyo ni pale kujya ahije bagiye mu munsi ntabyo nigeze ni itariki 20 mu gitondo indwara nyine nabo nyine yarageze wanje avuga ko shebito katema hayi utaha wowe uzakata mudamu wanje ngakina shebito katema mtaha tanga kata umuntu kibasha mfano muri sana nini ntamazi edware turavuga narambira ngo bamwe aratende turahari rero mubwira ati shebito kazi amitatanga mbwira umutayi wavuye umuronde aranga kuhavuga haragira igihe hazana shebito kati ushinzwe zefu edware nyina cha telefone abapolisi babiri igihe babwiye ko n'umugesirano bamaze kwakira abapolisi basanze ko baranze baratangaye umwanya mudamu ntabwira ati wewe nta kibazo shebito kati dusanga sihaye aramba ari habaye ikibazo shebito kati n'umutelefone yavuze ati simboneka mugabo ushobasha telefone shebito ati muje ngahaye kuri zone ajombeze tuhageze uyo mudamu wewe yashaka makwinjira yabaye gusuma kujya shebito zone yakunyumvira n'akatera akumviza cyose
twebwe zone turavugana cyane ntaje mugenda murena ko twaragiye cyane twaringe tumaze gushikayo nsasanga hari undi mudamu wo mu Busoro tutari tubutse yafashe itariki 21 yagirizwa ko ariwe yahaye indaro umyayi wawe kubera tariki twari tuziyo na twarabazijwe turishura mugabo uwo mupolisi avuga ngo aba badamu ni bafunga niwe wamwe barategeka mugabo tena nabugana n'umupesi sinobona uyu mupolisi ko avuga ngo ni bafunga mbega ko yaje agafata uyu mupolisi mu mategeko y'Ipolisi ntayo umupolisi amaze gushikana kwa mutumbi ashakora mu karere bisigaye mukamenye nuko mbega umupolisi kumenya ngo bakuburana cyane agahinduka umuburanyi umupesi aramira twebwe n'ibyo amategeko batonze y'Ipolisi baratuma ko n'amasura agenda wewe barabaza cyane mbega wewe urafite isura ukavuga ko yaranyukiwe uyaye ngo yuganirwa mugani bamusanze abaje avuga ngo nta sura mfise ngo ababo bose ngo bari ku ruhande rwawe muri rapo itabitse zihetse barusha bafatanye cyane kuko batwari bose baragiye kuvugana ababaye avuga ati umuntu abanyinabi n'abandi ibintu siki muri rapo birahera cyane kwitwara muri serena hepfo nkini jewe baze mutayo wa konferayo wandi ni mukore turita kwitabye niwe mupolisi yene izabiziri murena yavuga tondi nyuma aho kubera rutabuza bandi bajana no mupolisi tutoze kwitabye yani rero nabaza turore uyu mupolisi kuva murena biziri batonze kwako n'inyuma yindi nibiki arisha bizigana utwumviza yero twaje teri aravuga ati kataza kuvugana nawe baratonze turatonda amasura atumako hasura yeza kwa nashoboye gatera yaragiye ababayi baragiye mugabe itariki 16 tatamako itariki 16 niyo bafunga ano kubita ko mari bari tabye uwo watumbiza bwa tuzogaruke keza zubishe na mugabo muze y'amasura hari amasura yakine ntangora mugabo rene yemena basigaye bavuyeyo bazaye konfasiyo kwitaba neza iratangira gutera tennis bayihaye witwa Karambiza yana nzize nagiye kwitera ku makasi ndamye sanga ibamye yayemera kombiri mugabo bataje bavuze ngo twahinyanyuye twatekereza inka zacu zagurishe kubusa kwa makazi nageze fotokopi live sinayitaye kwe bafunze process ukuvuga rero ikibazo dufise twe twarasaba ki nyamuna y'amatohoza ibi ni ibintu sivyo amatohoza twaje dusaba ntiyakoze ahubwo kugira n'icyo mpamvu n'amazi afungwa nandikwa ko ndwa mu myiba hayize imbere imvimwe imisiri ngabo naragerageza gutabaza utwa muganga muri muha nashaka katarahageze nabangiro bamusaga rero twarasaba ki amatohoza y'ibi mugabo amatohoza yigeze akogwa kubiza roseze gushaka no munsi rero baje nashaka muri sena y'ubuzima birashaka kumenya rero ikintu dusaba namba koko ngaha muri Kanyosha kamine muha hari ikigo nk'uko umupolisi abyemeza umupolisi sinari nk'uko avuga ko hari ikigo gikorera ibyo kunyuruza abantu no kudandaza abantu bakorwa biyoro basabye kwishyurwa cyerekana ibyo zona kibone na nyuma kumenya bazishura kibone ushobora gusane babone icyo kigo abantu baje kwakora ibahagi batse kandi kwemenya yiwe yaciye afata itariki 20 z'ukwezi kwa kumwanzisha yaya wiwe kore eko fo emusa ngo yitwa kwa n'umunyeshuri yandike itariki 20 z'ukwezi accès de naissance yaronde utari yasimwe itariki 20 z'ukwezi ya komisera pese wa inapo yamugati nakende accès de naissance niho baje bayibone amazina ariko turayazi yasena nyina senawe turumva fata bari batuma umuntu batwatera umwaka gatandatu gutoza iburi yekane mugabo kubera ibo datonda zinzo nkazakoresha uyu mabwe wacashende sensamiye sharakati amado katajeyo na muhamagaye muri cyamuga tuwewe bimeze kunuko aravuga ati ndiko cyarabaye mugabo reka bitangore gushaka ntangora gatangore gushaka zokubyi none turamubari aho hagaze reko cyo dusaba namba koko uruwe gutungana bwa abana kabo bantu bagirizwe ishaka nashira urubanza muri senta tuburana hanyuma nimabona naho
muri senato cyane ariko abantu bacu tubura n'ibitekerezo kuko natwe bakabaratse icyo kuzira ubwoba n'icyo kuzira umugambi ngire ku ruhande kuko n'ubu hari abantu bahawe iminsi kuwa kane kwaza bagandagoye n'umuntu harimo n'umusirikare mubazi yishwe w'umudamu mu babanyi nyine itariki 30 z'ukwa mbere isaha 5:10 ziburi 10 reka rakubita amaguru imwe na leta wenda ibinka ku rupangu rwa Musaka itariki 11 yahanyene naho nyataka babwiye yabaye iminsi ine gushika kuwa kane kubaza bapfuye aha barashaka ibintu by'ipapashe kuri kuko uyu musirikare w'umupolisi nyine umupolisi bakora bari mu mirimo yatanze imbere y'iminsi ine kuzoba yabishe no kuvuga n'umuntu unyana afurisha abagore baje niwe yatanze imbere y'iminsi ine uramuzi yego yitwa ndayikengureko debate ndayikengureko debate umupolisi werekanye umubanyi n'umusivili iyo fungisha abagore baje yego rero nicyo dusaba ko abadamu bacu borekuka ko ntacyo barazira byo kuvuga ngo turi iki n'iki mu mugambi ndimo ndawurimo nico ndakirimo uburenganzira bwanjye umbwira ngo ndimo ndakure ngo ntazakeneye nta muntu akeneye abatazoroza n'ubu abari karatogeza nta muntu usari mu kwiyya nabo nyine bazatwara nicyo cyo kati yavuga ni kwa prokera azababona bazitwara eka basabye ko abantu bacu bakubaka eka nta kibazo niba ko prokera yabyumvise na komiseri kominale azafashanya kugira ngo aronke amatohoza akwiye hama icyo kintu akice hirya no hino kugira ngo iryo totezwa iryo gurishwa iryo fungwa ubwoko n'Imana yabukanze ubwoko n'Imana yabukanze igihugu n'Imana yabukanze wowe ntiyavuze muzovukira mu kajigiro bitokuri wowe ntiwavuze ko uzovukira mu kajigiro n'Imana yabivuze ati wowe uzovukira aha twebwe abarundi Imana twise abarundi kubera iki natwise abazungu kubera iki natwise abakongomani rero ubwo n'Imana ubutaha ivyo nivuga ko ukirere yavyumvise komiseri kominali hanyuma ashinzwe zona zobijamo n'abashinzwe quartier wako karere nabyo zobijamo ubwo tutararangiza mu mbabarire kubera ko none si ikibazo kimwe ni ikibazo kimwe koko none igihe ariko uyu aba mu kadiji jemba muri Busoro kubera ko mu matohoza yakozwe n'uwitwa Kamikazi Jeanette je yambwiye yuko adashobora kunyumviriza kandi uwo mwana bavuga yahawe indaro n'umudamu wanje mbwambwiye yuko leta agira ijambo mu rugo icyo gihe yaravuze yuko adashobora kumviriza n'ibyo nyuma kubiye dutwara hazi abantu kumwe nameze ngo abyumvirize ariko yumviriza uruhande rumwe nicyo kintu agomba kuvuga nagerageje kwitura ahajeje intwaro mbere ndazi ko na nyuma kubibosha nigeze kumubona ari ngaha yoza akababwira icyo kibazo cyifashe ni kuvuga ngo uwo Ndagumana Edouard yaraje mu rugo iwanjye arasaka ageze kwa mudamu akakumbuka asagizene afise atamutwara kwa mubyara bandayiteye uteguro mbere mu nzeye imbere nako uwo Ndagumana Edouard umupolisi komiseri kominali atwabohoza bibanda yagikorera ana kuvuga ngo uwo Ndagumana Edouard yaraje kumuhira asanga abana arasaka akagenda telefone umugore wanjye aramutwara muri nako amutwara kwa mubyara wa n'umubyeyi wa Godebert kubera ko asanze atwara aho yitwa Diane kandi umuntu nawe tuba duhanumbe kugira ngo ahanumba nawe ahangaho